happen in the future. Lasipusna mentah ke dalam kelihatan kamsham lapmi setia yaki IS hadian lapmi yak result jangka UPSC CSE arhajar usau. Menteri Ketenat Puli Putih urakam isang mau lakantui kisam la puli bakin pej yakum kini ke kam kajing yale bat kajing pencelur ke batmai. Da ke bapdiang ya kajing long ke bamenta usang mau lapan kesan ya kajing don kam kisam la ban yak hunting ban yo ya kajing job ha ke wei naki eksamen ke ba tam ha keri. Kajing bumla pan mi biang ya ki ofisar IS nam kelya kadang wanra kajing sungkya sapang kajing mi khmat ha keri. Yes, no, this is happening for last 10 to 12 years. So this is also another unfortunate. But however, this should be the challenge of the young people. Menteri Kesorkar